আজি ইংৰাজী 9/6/2024 তাৰিখ দেওবাৰে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত গোৱালাপথাৰ গোৰ্খা নাৰী পৰিষদ আৰু গোৱালাপথাৰ শাখা সমিতি গঠন কৰা হয়। এই সভাৰ আঁত ধৰে সোণাৰী আঞ্চলিকৰ সম্পাদক দল বাহাদুৰ নেৱাৰে। সোণাৰী আঞ্চলিকৰ সভাপতি ৰামজি নেৱাৰ সভাপতিত্ব কৰা উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে চৰাইদেউ জিলা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি অশোক লামা, জিলা সম্পাদক লাল বাহাদুৰ থাপা, জিলা উপসভাপতি প্ৰদীপ ৰায়, সোণাৰী আঞ্চলিকৰ উপসভাপতি সঞ্জু নেৱাৰ, তাৰা বাহাদুৰ ছেত্ৰী, স্থানীয় জ্যেষ্ঠ সমাজসেৱক দিল বাহাদুৰ ছেত্ৰী, কৃষ্ণ শৰ্মা মুক্তি ছেত্ৰী। ৰাইজৰ উপস্থিতিত সভাৰ সৰ্বসন্মতিত সুৰজ ছেত্ৰী সভাপতি আৰু প্ৰাঞ্জল শৰ্মা সাধাৰণ সম্পাদক আৰু সভানেত্ৰী তাৰা সোণাৰ সম্পাদিকা মনিতা শৰ্মা হিচাপে লৈ 37জনীয়া এক শক্তিশালী গোৰ্খা নাৰী পৰিষদ আৰু গোৱালাপথাৰ শাখা সমিতি গঠন কৰা হয়। गोर्खा टुडेलाई धन्यवाद छ हाम्रो वार्ता और हर जनता को छेउमा पुर्याउनलाई सक्षम पुर्याउनको लागि सोनारी आञ्चलिकको उद्योगमा आज गोलापथार शाखा समिति गठन गर्नुमा हामी सक्षम भयौँ र आज कुनै दिन गोलापथारमा शाखा समिति थिएन। यो आज हाम्रो सोनारी टिम भएर आज हामीले यो गोलापथारमा आज शाखा समिति दर्बिलो शाखा समिति र गोर्खा नारी परिषद गठन गर्नु सक्षम भयौँ र आउने दिनहरुमा हाम्रो यो गोलापथार गाउँको यो शाखा समितिले राम्रो काम गर्दै जान्छ भनेर आशा छ। अर्थात जग्गामा यति सम्मान र माया दियो गोलापथार राइजवासीले। आज सोनारी आञ्चलिक तर्फबाट उनीलाई पनि म राइजवासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउने दिनहरुमा हाम्रो सोनारीमा बसोबास गर्ने गोर्खालीहरूको समस्याहरू समाधान गरेर जान्छु सोनारी आञ्चलिक तर्फबाट। धन्यवाद। सर, तपाईहरुको आजको सभाको विषय लिएर हाम्रो दर्शकलाई बताउनुहोस् त। हजुर, आज अखिल असम गोर्खा छात्र संघ सराइदेउ जिल्ला अन्तर्गत सोनारी आञ्चलिक समितिका ग्वालापथार शाखा समिति भनेर इतिमध्ये हामीले गठन गर्यौं र विशेष गरी ग्वालापथार यस भेकमा विशेष गरी हाम्रो 100 भन्दा अधिक गोर्खाली हाम्रो जनमानस यहाँ बसोबास गरिआएको छ। विशेष गरी एउटा बोर्डर एरिया हो र यस बोर्डर एरिया भए तापनि आज हामीले विगत दिनहरुमा यहाँका विशेष गरी हाम्रो पब्लिक वा जनसाधारणले हामीलाई प्रत्येक समयमा सघाइ आएको छ, विशेष गरी गोर्खा छात्र संघलाई। तर दुःखको विषय यस भेकमा हामीले अहिलेसम्म शाखा समिति गठन गर्न सकेका थिएनौं। तर आजको तारिखमा जुन चाहिँ सोनारी आञ्चलिक समितिको सबल नेतृत्व रामजी नेवार र हाम्रो दल बहादुर नेवारको नेतृत्वमा आज यहाँ शाखा समिति एउटा गठन गर्न हामीले सक्षम भएको छौं र विशेष गरी शाखा समितिमा सुरज छेत्रीलाई सभापतिको रूपमा हामीले निर्वाचन गरेको छौं र मूल सचिवको रूपमा प्राञ्जल शर्मालाई दायित्व दिएर एउटा शक्तिशाली शाखा समिति गठन गरेको छौं र साथसाथैमा आज यहाँ महिलाहरूको धेरै उपस्थिति हामीले देख्न पायौं र महिलाहरूले पनि इच्छा प्रकाश गर्यो जे हामी पनि जातिको सेवा गर्नुको लागि, यस गाउँको उन्नतिका लागि हामी पनि अगाडि बढेर जान चाहन्छु भन्ने एउटा उहाँहरूले मानसिकता एउटा प्रकट गरेको हामीले देख्न पाउँदाखेरि गोर्खा नारी परिषद ग्वालापथार शाखा समिति भनेर एउटा हामीले शाखा समिति इतिमध्ये गठन गरेको छौं, जसमा हामीले तारा सुनारलाई सभानेतृत्वको दायित्व प्रदान गरेको छौं र साथै ममिता शर्मालाई मूल सम्पादिकाको दायित्व प्रदान गरेर एउटा शक्तिशाली गोर्खा नारी परिषद पनि हामीले गठन इतिमध्ये गरिसकेका छौं।